بله تماشاوان نێژا بێگومان هەدەپە لە ئالیەکی لەڤر لەگەل 6 پارتیên çepên Tirkiye hevpeymaniye çêdikê hev serokê HDP Midhat Sancar dibêje ew li vir ranawestin wê hewlên wan berdewam bin ji bo hevpeymaniyên nû yan jî ji bo berferehkirina hevpeymaniyan li aliyê din li Bakurê Kurdistanê jî hewla HDP hebû aliyên din yên Kurdistanî jî ku bi hev re hevpeymaniya Kurd û Kurdan ava bikin. Gihîşte ku derê ew hevpeymanî hîna bîr û baweriyeke wiha heye yan na ez ê ji birêz Bayram Bozyel bipirsim cîgirê serokê giştiyê pesekê niha ji Amedê li gel min e birêz Bozyel dem baş. Dem baş Hêvdar xanım. Belê. Berkeftin dixwazim. Gelekî spas. We dît vaye amadekarî gihîştine dawiyê ku HDP hevpeymaniyekê li gel 6 partiyên çepê Tirkiyê rakîne û em ê li ser wê jî biaxivin bêguman. Lê destpêkê ez dixwazim bibêjim ka hîna di nava we û HDP de bîrokeya hevpeymaniyeke Kurdî û Kurdî heye danûstendinan dest pê kiriye yan na? وقت زانین ام دمک درجه کو جبو پیکانینا هوناندنا تفاقی کردستانی ام خبات خود دومینن اف هما بو 3 ساله تبکو اف آلوزیا کووید آستنگیجی چکر لی کارمه بردوامه ام نوها پسکه پاک و تبگر ام ناو حولدانک دانه جبو کو تفاقی که دور و درش استراتژیک لسر آزادی کردستان ام پک بینن. بله. لی ام دزانن کو ایرو روشا ترکیه روشا کردستان هین حوجداری دنجی در تپیشامه افجی چیه بکرتی ادویه بیجم ظلم و تعاده و ایریش مازن لسر کردان هنه هما بیجه کو دنگ کردان هاتیه فساندن تو زمین خبات جی کردان را نمایه و حتی ترکیه و سیاستا ایریشگر تنه هم بر کرد نافه نامشینه لچار پرشند مشینه. لی ام aynı zamanda و aynı وقت da dibinin ku ev siyaset jihatiye em bejin sinore xoy dawi jber ku siyaseta devleti ya Kurd ya düşmanane ya lehembere Kurdan tavay em bejin kayrani ku iro ام بیشن روجه بین قیران سیاسی، آبوری، چاندی، اخلاقی، دیپلماتیک امی سبب وی مثلا کرده، مثلا کردستانیه، دشمناتی کردستانیه. جبو به یکی جی اف ختمیه یا قاسی کو ام دبینن دی اف سیاست نایمشاندن و حتی نوها و اردوغان دخوازه پیوندی خواه و دولت جیران را رویزه بکه و دخوازه حمله نوب که کو اف تأثیر و باندورا خراب یا به قیران کم که جبو به یکی به قناعت همه اوه کو د پیش روژا کردان دا و ترکیه دا پتانسیل گوارتن مازن هنه یعنی آلیک به دستوره که نو وره چه کرن اگر اف دستور پر ریکو پیک بدلی من نبجی آلیک به هل بجارتن هنه کو اف دبه سبب گوارتن حکومت که نو یانجی ام بجن سیاست که نو دوران که نو سردم که نو کرد جویرا آمادن بریز بوزیل کرد آمادن اجبو وی گوهرتنا کون بحثی دکن جبوی دبه ام یعنی لسر و آنالیزه ام سیاست نو حوجداری نو ام بجن تاکتیک نو بهافرینن قصد من اوه yani nerine peseke eve ali mesela Kurdistan'ı heye mesele stratejik mesele rojalata navin mesele diroki o hatta mesele ki çarperçeyi ku maruf deve penasep ke le aliyeden iro havcadari Kurdan ve hatta havcadari civata Türk yen acil hene iro demki hene evji çiye evji cardi me partiye Kurdan dve çarşaveda deklarasyonu kraya giştira bela kır o voyji megeli xabat kır iro dafaza Kurdan Bakur iro mesela numune avakırna heremeke federaline iro avakırna devleteke serbxanene iro ava embejin zemina ku Kurd qadara xatayin bikinene iro havcadariya Kurdan
پر تشتین دمکی عاجل کو پی بهم بگرن کو بکاربن سرپیه خو بسکنن کو بکاربن بو پیش روزه پیشا خو ببینن و خو رخصتم بکن ابجی کو وانا ابتشی کو ام دبیجن زی اساسا دعینی وقتی داد کارن ببن سبب اقلima siyaseta Türkiye guartına Türkiye'ci mesela naskırna nasnama Kürt mesela naskırna zamanı Kürdi u bikaranin dikade perverde u gelen perida embejin zemina rehstin kırın peşe Partiye Kürdistan'ı mesela daxistin u embejin batal kırna dozek u der hakkı Partiye Kürdistan'ı dağıtı vekren mesela afwi ki geçti jibo کسین سیاسی بو فکر خود اندردانه مثلا اپراسیونی که ایرو سیاسی و عسکری به نابرتن مشاندن ورن راوستاندن وانا بلکی آلیگ به هین کس دکارن پچوک ببینن لیجبو ایروین جبو روجا ایروین جبو ملت کرد پر قیمت لینه پر هیجانه پر تشتین یعنی حیاتینه جبو به یکی ام تخوازن لگور وان حوجداریان ام بریک چیبکن یعنی آلیگ به اتفاق کردستانی استراتژیک دور درش لی آلیگ به ایرو کرد ام بیجم پوزیسیونی روشی کو مانو نمانه دانه یعنی روش لهمبر قرکرین لهمبر تنکرین لهمبر اسیمیلاسیونی که هشکن جبو کو پیشاویا بگرتن و ریوه ببکو کرد با اوای که آوان بکارن خو ifade بکن بکارن کاری سیاست بکن بکارن hem halkayla hem de Ali Türkan rabıdın bisine dve iklime ki iklim normalize be yani ev gaben acil demokratik bir avetin. Jibo viyaji dve em Ali Kürt hani fra bifkrin neku leser prensibin usafır hışku tundu duru dreş İro havcadariya me normalize buna ravşehye İro havcadariya me naskırna nasama Kürt heye İro havcadariya me embeji peşi lvan ایریشن دجوار سر کردان بگرن و هر وال سر پرشه درن اف یک دکاره ری خوش بکه کوهونو هدپیجی بین جمهف که بایرام اف خالن کوتا بحث کرن اف تشتكو ام دبيجن بقناعه من هدپیجی دکاره خودی لیدر که بجبرکو اف تشتكو ام تخوازن دعيني وقت دا بروبلمين HDP نجي البيشيا HDP جي بلوكاجي كشيت كي نايلن كو اوجي كاري خير آزاد بكن خير يخستن بكن سياسة بكن هو زارن بصدام بلدي وان دبن كنترولا قيومان دانه بهزاران سياسة مدرور وان سروكي وان برلمانتري وان ده حفسه دانه يعني افتشتكو ام ديفيجن HDP جي على قدرت كيتلا كو امزانن كيتلا HDP جي براني كردان پێکتێ بیان علاقە دەرکێ حتا ئەگەر گاوێک مەڕ پێش بێژێ بشێ ئالیە ترکانجی علاقە دەرکێ ئیرۆ هەر تورکێکی دەموکراتێکی ڕاستەقین ئەگەر بخوازێت تورکیە ئەم بێژن ببێ وڵاتێکی دەموکراتیک دەبێت پشتگیریاوان داخوازێ کوردان بکەن لێ قەنعاتامە ئەوە ئەگەر ئەم کورد وەرن سەر هەف ئەگەر ئەم کورد تەفاقێکی ڕێک و پێک بکەن لەسەر وان داخوازن ئاجیل نە مەسەلێ گران نە مەسەلێن ئەم بێژن مەزن نە مەسەلێن ئەم بێژن استراتژیک جبو ام بیجن چند ساله پاشاروج ام تکارن سر به لوان داخوازن تفاق گاوک پراتیکیش بو و هي بريز بوزيال مثلا تو داخوازك جوا جبوي هدف يان ج هدف جبوي وهي كو هون لسروان خالان كوم ببن گوتو بيجي بكن گاوك باويشن بله داخوازك کو ما گوت من بحث کر از کارم بیجم کو همه بیجه صدان ریخستنی سویل رونق بیران را پار بکر و جارا اولت خوازم به شانازی بیجم کو افداخوازه میجه آلیه گل آلیه جواتا سویل آلیه رونق بیران و با آوه که ارینی هات پیشوازی کرن یعنی جارا اوله کو کرد لسر داخوازن به هوای سانکی لحفت کن و دوی چارچوه دا گلک هفدیتنه من پارتی کردان رابون partiyen ku İro bizim Parti Kürdistan'ı ne bu arabun و هر ام آماده نکوبه مسئله به HDP راجی قصب کن راستی هین امنات و قانونی کو به HDP را قصب کن لی HDP نبجی اف پارتین در HDP جی اگر لسر وانا اتفاقی چکن ام دکارم باندور لسر HDP جی بکن yani ez tuazım tiştek jî bêjim bi vê wesileyê mesela Partiya Sosyalîsta Kurdistanê
حتی مثلا کردان مثلا پارلمانتوی مثلا وکیلان مثلا هلبجارتنه نه مثلا داخواز می بلابین جیب کرن مثلا ام جبو ویا تازیک چکن باسق ام بیشن باندورک چکن تأثیرک چکن لسر دولت پارتین دولتی ام بیشن CHP muhalefeti سبی دبکو AKP جی yani herkes zane ku Euro Kürt mesela hilbijartinen dabune nifte kilit Euro carji em dibinin ku tabi van siyaseta inkariye herkes doğru mesela Kürt'e dışete yani yek rast ve beri mesela Kürt inkar nake edi nikarın Kürt'ten tüne hesap kın potansiyel van duri çavi xabgırın eğer em Kürt serhebin ve mesele da هێزا خۆ پۆتەنسیالە خۆ دەرخن هۆلێ ببێ نەبێ وێ تەسیر لە سەروان پارتیان ببێ و ئەم گواردنێک و ئەم دەبێژن دکارن ناوە زەماندا هێدی جی ببن بکەون پراتیکێ gelekî spas bi rêz Bayram Bozyel cîgirê serokê giştiyê pesekê ji Amedê mêvanê me bû zor spas.